Voina hian nu patua khat thina ko ruaman zo lai meka mangai na makle ropui taka an tluk lu dan chanchin kan ngai thadon ani hepa hi aming chu Muhammad Abubakali ulutu ani a kumsom ngami ani a hehi anupui Rose Yona Mel ani annu pa hian fa pani nein Tanzania a chung ko hlim takin anom mek ani hemi tenu pa hi atira chuan omdun tura ruat ani lauti hi soi ila kan soi swal om lawe ulutu nupui Rose hi atira chuan thi tura ngai vek to ani a kor chuan achung thua thi turin thu apevek to ani ulutu po hi adan adang chuang lau ti ila kan soi swal om lawe thi tura achung thu rel ni lauma se kumsom thum chung lungin tang tura ti chu thil na mei lau tak ani tuna chuan hemi te nu pa hi engtin nge tan in achanga anin to na kortin an chung thu arel vek to kha engtia su le thenge an ni a tuna hian engtia nu pahlim tak launi chho theita nge an ni ti kan ngai thadon ani Afrimax te chuan hemi te nu pathun thu makle ropui takhi belchian du in an ma ni in nge ya an va komani ulutu le Rose hi tan ina anin tonga tan ina mangai na an charang ti reng reng an ring phangai lawani ulutu hian poikhoi engma nei lauma se kumsum thum chungot lungin tang tura achung thu relani a heng achunga thil thleng zongzong hi abial nu hluya changa inchan vek ani tleirol te alani lain uluto hian bial nu nge tak nein abial nu chu ahmangai em awangin uluto chuan abial nu chu hlung hlutluk angin angaya ingai zongin mangai le hlim thei tak an ni bok ma che anin mangai na chu atluan talawani an pani hian ingai zong dangang bokin inti thiam lo na neu te an nei ve a anu a kongshang zo in anin chenta ani ma se anin chenna a chuan ato meilo uluto anchia inchanna alo changta zo kani anin chen nuwa chuan abial nu hluipo chuan uluto chu thengilin bial patharte alo nei vele theita a anu a phei chuan anin nei ta hialani ma se abial nu hluite innei ni chu uluto mangchia inchanna alo ni si abial nu te innei ni anin nei na hmuna chuan inti buaina le inhir ngauna alo thleng thut meya mi te chuan innei na hmuna thil thleng chu uluto tia pu in abial nu hlui chu ala theingnil theilawa lazar buai renga chutia abial nu hluin pasal anei mei tu chu ngai ngam lawin buaina awathlen ani an lo ti a abial nu hluite innei na ani awang mein mi te chuan uluto tia an pu ta vek me ani atira chuan inti buaina te naw anga ngai kha thok le khata silai kenga mi ruk bo mang ho anin rol thu an soi le a ma se chu thu chu uluto hian ashiat ve ma hoin tan ina ama hi da ani der to ani afim khur lo ruata ama poi khoi mia lo chu thiam lo chantir ni in kumsum thum chung tak meu tang turati aloni ta ani uluto po chuan arang theyang berin athu buai chantir chu dole tumin theito pa chwa ve boka ma se engma asot pha lem chuang lo uluto chu karanga moshi lung ina tantira ni ta ani achung thua hian thurel fel tak tak chu ala om thei chuang lawa ma se kumsom ni chung chu lungin shang shanga om do na ni ti thu chwa ani a moshi lung ina kumsang khat zakwa somkwa pasari achang sangni pani thlengkha a oma anu a lungin shang shanga son kwal ni in Moweni Tanga district te Ukanga Dar es Salaam te Kino Arusha ate tantir ni in Moshi Brizona alole le ma khatsu son kwalani uluto chuan tan ina ta achwa thei be sein kot sangzo ka te kalin thei to pa chwa ma se thiam chantir alani chuang lo a be seina chu hlotlin a hnekin a hnuwa anu le pa le
a unaw pa thi thu chuan a deng le ta nga lani a chung te ruang po mu theilawa a om kha a ril ru ana in tun hnu thleng hian ala thei hil theilawani chutia theito pa chhuah chung po a cordin thiam channa an pek mai si lawa chuan lungin tang satlia mai ni chu atum lawa ama hi tan ina a om ma khan medical lampang zir ve zuai to ani awangin damdoi lam thiamna enge mozat alo nei bok nen ata na hmuna pianga chuan medical team azumzia ani ata na chuan doctor haute assistant ni turin na pe kani bok doctor te chu jail tang an ni lo ang bokin ina an hole a achang phei chuan zana te ri room thil lo thleng thu ta te ani lung ina omsa chu an pun ber ni in jail tang dam lo te boy pui tu tura in charge an peta ani atan pui te enkol tur hiala rin ngam alo ni ta a jail an son kwalna apianga heng na hi athok ve zel ani midang te ngai twa dana chuan a jail dan dan chu a shi om don lu tuk lo chu an ti mei thea ma se chu chu mi te lo ngai dan ve me ani lung ina tan kha ngaya anei the haulo midang ang bokin shi om ati ema a soidan chuan lung ina how tu kani a leader ni na chuan hlok na tam tak chu a keng tel tak meu mei ma se tanin nun kha shi om ti reng in ka hun ka manga nuam ka ti ngai reng lo ani ati ani ni khat chu jail how dam doi ina dam lo enkol turin an kala ati member dang te chu man mo taka an kal lai chuan uluto chuan rale lama prison ward to bera midum nula ama chawa local chu alo thlir vong meya chunu chu a mela chang reng chuan a hlau thongin amang ang hle ani ti a hriata a chan chu henu hi jail tang a chung thu a thitura rel ril ruha taka lo om kha ani wang ani kumsom pariat ani achangin jail atang chana anua phei chuan an pani hian anin tok ta zewa achangin hospitala achangin courta tele chongchai hauna ate anin muta zewani anua phei chuan in mel shiatin pangai takin anin be chhauta ani ma se olutu chuan atira changkhan henu hi aveito ti athin lungin a sherenga ma se andin munin azir lo wangin athin lunga chamreng ma se henu adu na hi atilang chuak theilawani ulutu an henu hi amu apiangin prison guard te chuan an vengtla zela uluto chuan ama biang phalna adila zoin an lawin she chhauta ani ti chuan anin du na te chu alaulian ve tela anhuwa uluto chuan rosi hi nakina thimei tur achung thuwa thitura relani ti a hansha chuan aril ru chu adengin anata ani anin mu tir khan rose kha thitura achung thu relani ti renga shelawa alo ngai dana chuan jail tang satlia angin alo ngaya aril ru chu ana in alungai ta ani ma se ale lama rosi engwanga achung thu tianga rel nge ti le apoi khoi she reng lo tu chu alungain akhungai thak tak zet zokani wa nei thak takin ros chu courtin chance dang an pele a courta thiam thu proof turin hun an pe a athi hun tura an rel chu an po sei sakani olutu nen po anin mule thea ti chuan an chanchin te chu anin shil ton renga anhuwa rosi chung thu orushu courta an pon don ni chuan olutu po wa nei thak takin avakal ve thei hlau meya court thutlung na chuan ros chu thiam chan tirin a chhuah zalen ta ani olutu nupui ros hi kumsom ni pariat mi ni in unaw pasari zinga apathumna ani a jail tang khopa wanduaina aton lai khan ama hi secondary school 4th year zir lai mek ani kili mejaro a khosa Africa a cheng haudang te angbokin motorcycle in anjin kwal china nikha chu rosi chuan motorcycle la in atum rampana motor khaltu nen anjin kong anzo lai chuan kong laka geng pakhat hian an laudanga motorcycle nei tu pa chu na taka soisa in a motor chu an chu saka ti chuan motor khaltu chu a in hliam na sat ema wangin damdo ina da ani a hnuloka police te chuan thuzo fia turin ros chu an hruaya
chu Rosie kumsang ni som pahnia jail atan chan dan su ani Rosie soidan chuan chonulama police te chu ama zungin an ina an lokala mi a soisak awangin thuzo fia angai ti in karin police te chuan an lo hruaya khati hun lai khan motor khaltu kha ain hliam nat em awangin thuzo fia the ani lawa Rose chuan police ne na chuan ama ti ani lo thu le azin kong hruai thleng tu tura a motor hire tu mai ani thu alo shila ti chuan an in lama an hotir le a Rose chu achul anga thu an zo fia le tur thu chu an shil ani ni hnuwa chuan an lo kir le a khamini kha Rosie mangchia lo in chan na chu ani motor khaltu chu alo har chwa le chuan ama soisatu chu Rosie ani lo thu le ama soisatu te chu tlangwal mi pa pahni anni thu ashila ma se athu soi chu engatan ma tilawin Rosie chu motor khaltu pa soisatu te nen chuan anin thurwal ani han titlatani ni som pariat nuwa chuan motor khaltu pa chu a in hliam na sat em awangin ataksa in atwar zau talawa athita ani ti chuan Rose chu central jaila an son ta ngala Rose chuan twal tha thu boy chu orin bel chhuat theilawin a omta ani he twal tha na case a hian investigation chu kumhni chungot mai ne ani a Rosie chung thu a thuti tlung na hun chu son kwal chen ani a atopa chuan kumsang ni som panga a Rose chu thiturin achung thu an ti tluta ani achung thu an ti tlung ni chuan Rosie u nau pa po court a om ve boka Rosie tan chuan aril runa thlak tak zet ani a thi hun tur chu ngakin a om tarenga chutia thitura achung thu an rel chu jail tang satlia nen chuan a in anglo hle mei Rosie chuan room sang jail tang dang te hlata nein thitura an chung thu rel hau chau chulai jaila chuan an da ani chulai hmuna chuan ama ang thawa nula no pangte te po a hmu boka lungai le she om ti takin anun chu jaila a hmang chanta ani anuwa chuan jail jasinga dodoma a son ani a khati hun lai khan kumsom pariat mi chau ani a engma anun channan ti the anei silo amak poi khoi nimya lawa thiam lo chantir ni in alano pangbok nen beidon na in anun chu alwa khata chongchai chau chu ati the ni in pathiana chia be seina anei to ani chutia no pangte malam hun chatak nei tur twal that tu tia kau le jail tang ming put chu arap thlak tak zetin sha thiam phak ba kani Rose chuan aluto a hmu masak ber ni kha ala sherenga Rosie soidan chuan kumkal ta rei lote jela kan la tan lai khan court achang kan swakha kanin toka ti chuan aluto chuan biak phalna dilin guard hau ven na hnuaya kanin koma engthil poinge ka khoi ti te chu min zota ti chuan oluto chuan twal that theimel pu ni in min shelawa kanhena chuan lungai lo tur le hadam taka om turin min shila pathian hena chongchai fan turin min tibok oluto thu soi chuan kathin lung chu min hne in min ti thlamwang ta em ani khami hnuwa khan ka mukhat ta ema achang chuan ral khat achangin doctor hau hnung azui hi ka muchina anu rei lote hnuwa chuan kadam lawa ma se damdoi ka nei lo awangin doctor hau hnung azui lai chuan damdoi eitur hi min lo kena katan chuan athil ti kha ahlulu tuka ka thengil theito ngai lawang kanin kum kai na kha thil mak danglam tak ania achan chu mi pale meichia hi jail shanga kan oma anma ni omna chu ral khat achang chawin ka thlir the ani hunrem changa omvele min chong thamwanin chaktaka ding turin min fui reng china katan chuan ahlu em ani ma se kanomna chu ain hlat em awangin kanin mukhat ema she om ka ti em ka thengil theilo chu chum khat chu meiche pakhat na takin adam lawa anuwa phei chuan athi pha ta hiala arwang chu lung ina thoktu te chuan jail thlan moala an phuma achung te pon arwang an mu theilawa athi thu chia an shil ani ti chuan ka in ngai to a ke po hi jela ka thi chuan ka chung ten ka ruang po mulawin ka thi thu chau an she om si a ti in karil ru ana em ani
Kachung China a chuan pathian hne na jela lo thita ni ila ka chungten karwang min hlom theina turin ka thlenzia ani ati ani Rose hi kumruk le ni khat atan nuwa chwa zalen ani a jela tan laya ama janpui tu te thei top chua jela changa a chwa theina tura malatu te chunga alom em ani abik takin dama isanga prisona atan laya minister pakhat internal affairs a thok aming muigulu nemba chunga alom tak zetani hepa hian a khesa hian apuina sa in Rosie jail achanga achwa theinan a thei to pachwa ani annuwa chongchaya kai shwai lai Prime Minister Kasim Majaliwa hian Rosie chu mufu in a jail tan chante azot fia annuwa pheichuan lawyer azon saka achunga hian alom tak zetani ati ani kumsang ni sompasari khan Rosie chu poikhoi tu ani lauti fin fe in chwa zalen aloni ta ani ti chuan ina alele hnu chuan olutu nen anin kumkai na chu alo changlian ta tel tela oluto po chwa zalen ani theinan alo bei ve mek poka Pan African Lawyer Union te puina mangin oluto chuan a case chu court a the lut le a ti chuan a case a chuan thiam chantir ni in Tanzania justice system khan diklo takin ro an lo rel ani ati ani Rosian actress ni hi adu ema movie pariat lai chang to in anuna athil ton rap thlak tak chu movie a chan chwa du in khovel shata puanzar adu ani apasal oloto hi kumsang ni sompasari khan chwa zalen ani a anurei lote a innei na buat sein Rosinen hian hlim takin anin neita ani an pahnia anin mangai na hi angetin ropui ema hetia nu pahlim taka anlo om theita hi anlompui om tak zetani annu pa hian engkim titlangin Rosin eirong abol changin oluto in anfate pahni alo omboka Rosin pui angai apiangin apui ve bokani Rosian nu ni hi ahludzia le apasal hi amangai tak zet thu asoyani annu pa hian anfate narsha le na fighti hi an thupui bera anda a tichuan lung ina tang te po an tlo fawa abik takin tuma tlo tu nei lote an ngai ven le zwala an mamu ang te an pe chinani eng ang po do ta pu in om chin ma ila pathian hne na cholawa kan chongchai tlat chuan pathian chuan kan chongchai na te changi thudikte min hailan sakin thiam chantirin kanom le chinani